It is of PENYAH prophet Ogyaba ebusuan ani abrese crodom. One Ghana Revenue Authority for abe class we don be nya banta. Ni nya say Ghana Revenue Authority be say omu mia ne mini kunu just say omu kuna nesa. Omu kunu just say omu be say omu gu ni nyuma wo bie omu frustrating life. Ogyaba be kasa. How Ghana Revenue Authority for is etete no ha no with tax. And how some person omu buni kwasia prophet abekasa memo tie ni nsem no akere wadwene e de amame e wo comment section aha PENYAH block media message say ni di mo over like video no that about subscribe button some be click notification connect latest update am ba kere wadwene de amame e wo comment section oba so let's first onya bia in fact ye nyina ni prophet Ogyaba the seer one of my prophet me yadani to Ogyaba de me check ne pa me check ne pa oba ye waso for me ensa na me hwe wo mo prophet Ogyaba now if you about Pastor Obed when it comes to teaching teaching Pastor Obed every day nyame we heard that them me feel it do Bible ni musuko na ma yada no but about power administration so Ogyaba me show Ogyaba on come say palo wow Elijah who that's what I say what I say and now feel so fangasa wa healing me but onya we ai me kan ha so fu bia healing me PENYAH metie but so fu ni muda so healing obi se me Kevin Kobri Zoe Outreach Embassy Pastor Kevin Kobri me the last time ba Accra me hu na so ne no me be sa me kokodia dance yankasa it was in 2020 abusiana ya wo me misa me ko primary school now there was a pain ebu asemeda na se me home me take deep breath abense me mfia say ase kase na loke je se me tua home na me home nkakra saa ansa na e kansi because etimi kafa me etimi kafa me I was having this pain ebu kwa say me te ho me na te kwa say me take deep breath bense me mfia say kase say aka wo me na aloke afi me home say e kafa say me nya abotre e home nkakra but it was in COVID-19 time mu lockdown ni mu ana so fi me hu no TV so etina me ya me join the service any ade and I can say oye power administration just say oye no oye healing school and we no odi body to so it was one Wednesday evening you join no program you join from 4 to 6 it didn't come be on by to tunuma ebo bompire no be teaching no we are the deliverance at was it was in television and I can say we be oya le bia for answer to them say to ho no be and as of a command there wa mompa etintini bia or command there but all kasa na no now I was feeling some burning sensation wo ho no mo but later that's when we said there's a cooling sensation after the burning sensation there was a cooling sensation and afterwards Charlie from that day 2020 edi besina me wa hey me until sa de ninka biem now we are traveling for more than 18 years you want to say now transfer more than 18 years 18 me here so for me nim that me yes ni because so about for central church me yes ni me nim so for baby ada but me I believe the unction on him me general ready gen anointing di what I say but I don't want to na e betwa mu me can so for me trusting wo mu Pastor Obed wa benche esi ya Ogyaba ana prophet Kevin Kobri Pastor Kevin Kobri on na yere Sabina me yada wo me respect wo ankasa me respect wo pay ye what I say enti Ogyaba na oye movie and later obete na asore na you know before say obete oti asore na emu no Ogyaba da so ya galamse no Ogyaba eye galamse is no na sika wo ne ho na oye business nya de ade am ono ankasa be confirm me in an interview na mo musika me chesika wo set ne so me ko set so na ma tonuo ma ka boot ma sa time no na me ne eja ko na ne yusu ayi escalade sa time no mu eti na offer crobet bu nyina offer de se onimi offer ni mu se Ogyaba oba movie adwuma mu we ni movie sikada mankotwa movie ankase ya ma misika ama me de akofi omutua meka wo ha me chesika ni mu de ma omo kriufo ni nyina because sika na wo nyana kura somehow wo ehye there be na me kura na me nso omu sikam ena me kai sika de somehow
Oh, what could you go there? Sika ya be di wo wiase pa ye gold sika. It is a aban no obeba be si so. So betimi ya kire boys ne kon mo fa so mo nye obi anwu ense nsuo masa sika shasase nim. Sika shasase nim pa. Ni nyina so ombeye omu nse nsuo omu nsa asase no omu didi baabi ombe didi no na omu wi omakata so ni asade aye afuo. Enti na just o ba beti asore na ka hyehyɛ ho. Oh. Na me wa asore ni mu no. Na me share ase. Nti me wotama na me de koya asore na me wotama me san de ko site. Anti wo asore no mu nyina no. Me wa asore. Na ye galamsey. Na me san ye eno so ka ho. Me ne makonta adu. Nti adu na kokko me kwa kwaje land ne ye kwaje land bi wo ba bi kra de machine ko si so enu amu na problems ba ya omo kokko form machine ti assassin kra me twa aka to gui. Eti ye wo mu na chese wo hunu se eboa nkofo wo eho side no. Enti na amafo fi se what sorry a wo ti ye na sisi abema o nya sika. Oh. Won say Ghana no ho. How say? I said there was even a video be cry now. Oh, you good kakra bi echere good a yare fan. Oh, you chere ba me ntimi fa video no nto adom. Ogyaba you good echere. Say chama wuntimi ekwo you good echere ye no sa in an interview. Ogyaba you good echere ye. Yes na good sika Ogyaba ho. E ma no Ogyaba yi was out to tun so ni ade. Oh no was out run ye amutu tun so pe obi tun so mo. Oh Ogyaba we businessman. I said ni nyamdwuma no. Ogyaba a businessman. And was out running 2 TV station. Ogyaba TV. Ana abitive ni nyina wo tu tax any ade. There was Ogyaba aba media all kind of so nsem nyane say. Aya ni Tuesday she many all run and other businesses no. As a Ghana Revenue Authority for person ombu ni kwasa nyane say omo ebe ka kire me bia atwam enche bia say tax na wo tu ana say wadi 40 bi. Eti bu omu a ontu ai. Enti o be ka kroti ni nyina ma ni tu aye. Babu say wo tu we ye echi no later Ghana Revenue as a cattle no Ogyaba dey say o me declare asset just say ni sika na onya na efre hene o me tirem the source of income any ade am Ogyaba say won tia say onim the Ghana Revenue Authority for epet o mo kire no is about media na so kana kwesem abushia GRE4 mesra mo memenya politics o enti so obi na aba hye mochi abetru kume pesa mo stress me na minwu a me ye nyina ye oman bapa ye minim no se nya aban no kwa ne bie enwuma se nkofo nye se me ma bie enwuma na my employ nipa 100 a me so me contribution for the betterment of Ghana eno na me ye no mo ankasa mo tro letter e de by say tas ni baabi wo ho a me ntuaye mo waki ni nyina mababa bitua enye se me ntue o metua mo age mo wie mama me certificate mama me receipt e kire say mababa bitua mo wie ya na masan tro another letter e de abase me declare me source of income na mo hunu me source of income aka me bitua ho tas ade a mo yeyi mu triti nipa na waka me say oyete mamuni ni te se di ofri Togo abra Nigeria fo bebreye nnwuma e wa asase ne so a omudi omanya mu tire didi mu nenam China fo ye adwuma wa asase ne so a omanya mu tire didi mu omo nenam ye na ye Ghana ni mapa asase ne ye dia na ye nya ahoho ye mu die mo pekwa bi so se mo stress yen me pa cho me menye politics sanka me ye politics pa na kamen so me wonsam ka papa because of NDC ya che me wachimche bi ekufu adukurum ho na wo mudi me ko gina court uni ma de o me de bo me o mu hunu ne se chi na o mo che me no nyansa bi anim o mo se me count ne se unlawful use of Ghana coat of arms unim kwa mfa so mo che me man ko ye boni bia o enyinam me ne me driver nam se ya security ti anim na me ne driver nam se ya na me driver na ese o yi afa ho na nka yakọ
enim ho ni apɛ baabi ayɛ na wayɛ ne ho yie driver ni yifa ho ana mo kye yɛn unim so mo de ekɔ police station no mo gya driver na wotwi car no ama omo de handcuff gu me nsa de me kɔtun na kawei kenam hi kusi hi ekyire ɛna omo ankasa mu bi bɛka kyem sɛ order from above ni nyinaa sɛ omo so omo akye Dr. Ogyaba na emum omo anya asɛm bi amfa nto me so a ani bɛba ho wɔ manim enti yɛde me kɔgyina court omo sɛ unlawful use of Ghana coat of arms eno na judge na omo kɔkɔto no wɔ hɔ no judge ne sɛ no ade amone sofu yi di enye o ma lawyer fo wo ho nyina bo saa de nde hye omo computer so a emra ne sɛ ma asɛm ede me ye Ghana ni me wo kwanse me use Ghana coat of arms ɛwɔ me kam me wo kwanse me use Ghana flag ɛwɔ me kam me gyina adaka ne mu din man tintesuo ba ko si antofo man kasa ihwe police fo nanim din man kasa o because silence speaks louder than making noise man kasa men fi wo mo eno o se judge ne ka say osofo si form call baby man san me ti kura nko police station ho say me kwa kotwetwam because enye case papa bia no me de to me so ho no omo ankasa na nim kwan omo fa so omo twetwam man si police station obi so they were thinking say me kura me si wo mo saa time no mu dan pare ene ne nkofo na ye me saa ni nyina ya politics hu adan a omo hwe me video bi a me ka kire obi say nipa kro no enche obeba be ye adwuma so obompa yi obeye adwuma under Mohammed's government intia ne saa de a me ye NDC prophet because that time no Mahama e wo opposition na ye de na o hye obi nkom say ye ba beto abai nipa kro no mompa yi na obeba be ye adwuma under Mohammed's government whilst he is in opposition mempe politics saa nuema sese muhunu se nti mempe politics kra enti se obi aba na wono nso baba bichukume a kire mo se me patcho menye politics GRE menye politics the way am more stress me no me Ghana ni mapa nye India ni the way am more stress me no me patcho emra no enkyere saa enti se me bana se me declare me source of income me mo ankasa ma yam investigation ehunu se adwuma me yeni mo anso munim se me yesofo mo se ne me yesofo dia donations e ba me ho tithe e ba me ho offering se saa sika ne ba me ho a me mra metua ho tas ye asori de se ye NGO asori na nkasa ko bi TV station na asori bi TV station no yesi ye ntimi mfa asori na account mfa ntua TV station ne bills no e ma channel no enti asori no enyi asori ne din ni free account no so na yenya no se Ogyaba multimedia said ye be ya ye betimi atua bills no e de afam straight enye illegal de bia na eyo Ogyaba multimedia eye Ogyaba TV ni Abi TV stations 2 ene ye kanyame asem so sa afoforo nhwe nti eye asori nankasa adwuma a wo mabie I employ nkofo wu mu a nkofo no ye adwuma a asori ni twia wo moka ye kanyame asem so no ye sanso twia ho ka every month bi ye kasika ye twia e beje wonsem because channel no enye Yesu dia Yesu oja ya somdwe onye TV station etisa asori no to correction ne ye the collection no kokogu saa accounts ni mu a the same collection na ne tight na so ne ye di twa TV station month ne be so no ye gada sika ni nyina ebi wo mpo a enso ne ya gada sika ni nyina ne ya san dia kotu ya channel no na ye nyina ye nim se emre mu no so obi ye adwuma bi wo man ni mu bo so me so a
ni sika wenya wo mani mu wenya bosomi ni nyina no nipa kro no eyemra se oteti ne ka wabo nyina ade bia beto bia so agi receipt ade bia beto bia agi receipt a me wo no nya asem ketoa me sheda na me kepu ye because me hunu se nipa enye enti woteti ne ka wabo nyina free sika na wenya no bosomi ni mu a ansana de beka no watue mu tas. What about say wotete ne ka ni nyina sika no ebi anka mo sa de ka nti e ka na wode enu enum no wonsa metua tas na ti so mo ka se mo baba beji offering tithe any donation bia ye de ma asore no mo beje ho tasa e pa chaw Burkina Faso ni kura na eye adwuma wo Ghana ha mo fa sa amra we ndi no e ma mo nye ma yen collapse nyuma ya hyase ye nyina na oman ni mu be ye den enye sa na mra ne kire ye nyina ya boa ma oman na pagya ye asori donation na ye nsaka no enu amu bia so ne yediko bie yediko tutu nsuo enu ni project e ba ye ni so si en tutu nsuo fa ma villages ye kotu bi wa manfi senior high ada na mama busa ye commission wie ye no mama busa ye se na munya sika na ohe na mo de kotu sa nsuo no e de ko che school na se school fo enya nsuo emfa dware nkosua de a e asori asede ye se omkotu nsuo enso ye koye eno de mo anya ho investigation amfa ho certificate bi ambo ho letter amfa amba yesere mo oman buo aman no ankasa aman buo no ema mo nya ne politics sem emfa stress timamufo na ema oman nkoso ema oman ne hwe ase ema mo nya politics sem me nya politician me mpempo eti yesere mo munya sa mo stress ye no se ya ya criminalities bi a mo mfa ye nko court ni ye njeli ye kwa ye beba abusua wo ye Ghana ni a enuema bi wo ho a wonti ase a utimi kasa enu ti ye wo ka bi mami nka bi amamu intimi video na me ye no ma nya video ne se bibia ho mi ye video ni nsechewe se mpesa me kire se Oman ema ya nyanyoma politics as eman. I'm telling you. Anu tu obi betimi aba na oba be ye project bi. Nipa foforo ba pe wo se we na de nsa kokan ye na ade na ka wirem. Politics is eman. Me tu we mi mama me ka se emu obi ntua tas. Da bi tas na na ye siesie oman no. Na se me hwe nkro bi na eso aye fefefe me pese mi kuro mu ye fa. Ema mi ntua tas. Anu ti me mfa me tasi tue ni agoro na ma asem nyina me ka ne se eni kwan se ye oman no politics say man etu obi betimi aba no waba ba ye project bi president foforo ba ya ban foforo ba ya wo se na we de ne nsa be kan wi onko hu biem na ade na ka wirem ebe ye de na yansu ye kuro mu ayefe abusuye tax bi atwa se wutua ni tua wonim so oman ni mu tax is for men, it's not for boys. The boys bebre wo ho mo ye adwuma o mo ntua tax o mo ni na mu aban ne hu o mo mobo e kire kura no wasan so asere se obema boys ni sika mo de aye adwuma ni nyina ne se opese adwuma mra wo manim na obi anhyase ntua tax eno na ye di siesie man it wo baabi na wuntua tax it's an error. Ama sama me ka nyina ne se mo se me ntua me tax me twa awie mama me receipt mama me eye certificate a chese me twa mo kire adwuma me ye nyina because our system ne so na se me twa ba ko wie ye na me wie ya na mo sa de another letter de aba say declare your asset declare your source of income. I'm say there be you na money me source of income kama betua ho tax
ɛyɛ me source of income na maba betua ho tax me ka sɛ no ate akoda ɛkwa apɛ na masan ba biem sɛ ɛne sɛ woyɛ sɔfo de a offering donation am say there be offering ni donation ni nyina akɔkɔfa accounts we say mu yɛbɛtumi a print statement de amam nti mo kɔ check ya ɛwɔ accounts we say mu a yɛ print statement am bo hunu sɛ TV station asɔre ni na abie ɛno nti sika famu pɛ ne kutua channel no nti TV station mienu le ya me kan say no wo ye boy a onti ase unless you were a man a responsible one ye nyina ye keka bo mu a na ma o man na gina nti me hye obi a se wa wuntua tase bi a hye ase atua enkofa kan fa enkofa togo ko yantwi fa mu da bi tua eno an edi siesie o man no ama asem nyina ye nokore ba ko a me ka nyina ne se asori de ye NGO it is all catch him some metua offering ne tight na me kra me ha kra tight no muntua enunti sesia no ehefa according to mra no wo ye adwuma na se wo tete wo nuoma nyina afiri mu ka wabo nyina afiri mu a de beka ne tua sotas mom ye shase na we should educate ourselves eno nko abetimi am obi a wontua tax no so aba betua na tax na yetua na eno na di mpuntuo eba wo memu ni ansori ansa meblemu government na nka ho to obi antua ne tax mama ansam America ne say we should educate ourselves yen say nkofo say na maye news bebre na asofo no ye money laundry me nya money laundry bia they should come and investigate me my door is open. They should investigate me. Nyangasa me say no one is above the law. Say me koko ye money laundry bia. No one is above the law. And I will never do that. TME. Mo bloggers na mo ye video no. Mo ma yen chance na yen spreading message no. Said ye be yankofo betri omo tas. Na tas nso mo tua nso a eni kwase nkofo bi koko hyehyɛ akire aye o madwene sɛ omo baba fa so dia a stressing nkofo na etua tas no. Said ye be ya obi abenya nigye se wo tua ne tas. Enya tas na ne de ye o man no. Se mo kura munim because of say ye educating nkofo ntino munim say eni kwase foreigners no omo baba be ye retail bia debi petty trading eni homa foreigners no omo de ani wholesale but kwabo so kan kohwe enam say ye lack sa education nti akokko na baba beji petty trading no na small scale ayi no na omo ye but ye strictly prohibited eni kwan say akokko na baba be ye sa petty trading no there be petty trading according to mrana ewo ho magana fo yen ya ye wo manu no but enam say yan share dan sua bibia amfa ho nti ye jide ama wo mo na yen Ghana fo ni mom no so ye wholesale ebeda na wo man no akoso ebasi a unhunu de ekobia ebasi a task like no yan shase yen sua de ne ehunu ne se task na no an ye de chechire o man no nti anya se bia omo ba behwe me source of income na mse da bi o ma provide ni nyina ma provide ni nyina na me ade bia meto bia nso me wo receipt ni nyina ne se ye pese wo hunu ne se bibi ni na se ekoso wo man ni mu a me ni wo mienu eni kwase ye ho mfomso ye wia ye de akokira ban na aban ni nyo enso ye me ni wo mienu. The right thing must be done. And when you are doing the right thing, and conquer or how be and farm, and will be quiet from paying tax. Obi uncle Triani tax, and I mean, Metria media. Yes, be a mutua medio, and so I have nothing to hide. And with me, the fatu say, assuming say, see nipa bako, or employ nipa 100, na another one so back, or be employ nipa 100. Na men so metim ya ye.
na sɛ yɛn stress me na me so ma bie nnwuma na ma employ nipa 100 a unemployment ɛwɔ ma anim na ɛwɔ system no me be gyae na ebom sɛ situation bi ba say na sɛ yɛyɛ no politics ɛyam sɛ ɔno koro yɛ MPP ni ɛno ti ɛyam sɛ ɔyɛ sei ɛna mo yɛnyɛ ni sei mo yɛn stress no wo stress me na bɛda na me kora me nya adwen papa kora sɛ me nso me ba be bie nnwuma na metuatua tax wɔn ho ame de aboa wɔ man no na ɔmo nso ɛbɛyɛ adwuma no so atimi apagya na unemployment so asizi ɛno na nipa bi nti aseɛ wanka sɛ wutiri ho ayɛ yiwa yibɔne obi anim sɛ asɔre yɛ NGO ɛno nti sɛ yɛde mmara bi diw na hu sɛ mmara mu di mi de nkɔ yie adwuma a meyɛ no ennie ɛho tax nso na metua yi na sɛ yɛyɛ ni sei na mo san de fofora ba na yɛyɛ ni sei na mo de fofora ba dabi menya Nigeria ni me yɛ Ghana ni mapa meto aba ewiase wo ka no korɛ wo kasa a ubewu wankasa a ubewu ye meka kyerɛ no sɛ wo a wuntua wo tax nkotua na me metua me de me metua me de I have nothing me metua me tax nti wo su kokotua wo de mo bloggers ni nyina mo yɛ nnwuma nketenkete no mo ankasa so mo blog about my life na mo nkɔ na mo kotua mo tax na me metua me de make sure say me tax biya me hyehyɛ no pɛpɛɛpɛ because no na aban no ɔde bu man no na emom sɛ obi fa kyerɛ ya na dwene sɛ wɔ kontono mmra no na ɔde stress because of politics ɛno na msi no it is not right me menya politics me menya NDC ni nya MPP ni nya CPP ni na emom me ye Ghana ni nyame kyerɛ wadwe fuma me ɛwɔ comment section ha yɛ PENYAH Block Media akra